Bakganni ba se ba qadile ho ya dibakeng tse fapaneng pele mafelo a beke ya Paseka. Bahlanka ba Lefapha ba fumane mathata a mangata makoloing ha a mang a se a hapuwe. Letona la Lefapha le re sepolesa le sona se tla kena matsholong a ho hlahloba maemo makeisheneng. People have tendency of saying they will only respect the main targeted roads in the province and towns. And this time we have agreed with my security heads that we will also visit townships and villages because people behave like in those areas there are no people that need to be safe. Banka karolo le kaleng la dipalangwang ba na le tumelo ya hore matsholo ana a tla tsamaya hantle. When we see the visibility of the law enforcement, we get encouraged and relaxed because we know our passengers will be safe, our buses will be safe, and people will be in a position to celebrate the Easter weekend. Bakganni ba makoloi ba ananetse mohato ona wa Lefapha. Actually, I'm happy about everything. Yeah, because if there's a roadblock, they can find something, or the cars that are not roadworthy, so let the law take its course. Matsatsing a mmalwa a tla merero ya tshwanyetso e kenyeletsang ho kgothaletsa bakganni hore ba kganne ka kelo-hloko e tla kengwa tshebetsong.